gwa mala bana rach ke shenge dane nakanwari chikondi alte ngachano an wale ajan shangan well didian ka pai wero ka jan shenge dan e toko kon kanakaja no no so on shang mo shang jasalwach mede loy dan dial dere jat kaja jena medan ngai kon no cha konnek an do be dan e cha konnek kaja kon were neng mi jek shi neng magwa jes loy dan dial tin ka taye dan e shi kume shanwar shi kana kaja de loy dan dere jat long cher mangai kone ano jazlo ateten one le reminding kane ideal ano chichang mo chochop me bana le remember kon dial ka taye da ne cha kone kaja chi kon dial ngan me da ne kur me to gore ke juba chana tare da ne to goje chi kon dial ngaj kir me yadit ka dwale ko dong der we ke election kana dakreng machar che guje no tele option no che guje no tele option the no gen bo koro mo be jeter kanware an koro mo chikon dial ngaje no tanware ayo target gen point e kir alo a kor mi jak meje kor meje to ka gen December 15 mo jojo no shi kir January jogo no yena kora me shi kam da kaya kora meni a kam da kona ne dial tin tente tila de ne lo shere me ko de ne so shi kor ne dial so che jojo no no ko shikir mi yadit she gujen wo mowe nuare mo kan ruden jago gane ite momet ke Dr. Machar at the point den kir mi yadi dere fail re kwar manan teten de komne de jakan Dr. Machar so ko kuje mo che gorno dere to you know che cha gorje you know okay okay gwa shagun gwa report me mlat kono me ma jazlo aja ko kondial shirm ngai kono jazlo ay dana wodi taye dane nakanwari rewich ke juba ke jen on 15 cha kondial cha ganun jazlo aja you know loidan che jat ke jan medit ko ngai kondial no en medan lat ke systematic way manakan wari je ki system mi kwatar ganan wari ke jan it was a horrific event kemichol lut so loidan dial dere jat pan ka taydan chungar en lat ke je cher ngai konen wo kir tare ke liu wo banwar bakanak wo banwar bakatuk ana sana janen gwase dan me bukur me bukul to you know ke jan December 14 bukul 15 la wale on 14 kir was preparing che guje no be benetin kontila dini Dr. Riek Machar de ko laro de ko lare body gun Dr. Machar ki je kware be kan dial be ga dil kap ngai kon madan la to mal ya kamal ngai kon no jin me kebran ramo mila date ki kwer che roda to bloro bang you know kir che guje no dere Dr. Machar dere je kab loro bang
der je chunak kana je kwara dial son were dan e wa body gani dak machar wa ka kef ka ja en gwade dan wo kor we ro tokten ko gor no beken ga disam ba me doctor ne tin kon chun kel dak machar ba me ken dial ba ka kef. So from that moment ano kana la we gwa ka plan mi kan real ka already it was already a plan machar le ka kir and then it happened ka were mo chu kor chu talk and then chu kir mi yadi chu we ka television lara jeno chwara panic do not panic so kor me kam no kon dak ma chara kam kuma karwade tel menang civilian ten tel menang nuerten so me gen civilian ten gwada dan titin and then kir cha laro ne na dung 1991 charo de repeat ke charge binyo jen me jak tidial ko biko wo ka dobdo dienen raja chikir wa ke no lara jeno ne mishet ke 20 I mean, sorry, Michit ke 19 and 91, chero the repeat. So we mean that en kir me yadit let any revenge attack ke let any vengeance. Alo show ne janken. Ano. Gwa de da ne chi darmo char chi ke nyinten kan the self kan Dr. John Gane mabio ko ngai kone during the struggle, liberation struggle china tene tilogo jeno dong de rande ko der je kwale la kano dor korwa de ke kir mi yadi sorry ka John Grande ma biur alo tera radien madong ku je question chanki ro ju gu no dong de ko de je and then chi John Grang che jeno but the question was men were they were majority that time chirman chalat I mean they were majority la talk ka 1991 angumi lel jang lel kan la no John Garangi jala kwera ka majority ko kan la dia la ka dominate ko la rije no shi nuar to ngwan ne nuar dia shi kan de ne jana kweka okay me kwi de ne jane how come bi John Garang bala kwer nenin to te kwini jen kake ka dong ne ko nan dia de la kwar de kan nuar ko kan te la majority mo why. So a question about Mungot right now, get Sharna, how come it happened? Kirma Yadi Lede JD, sorry, Kir can John ko right now. This one ko Kirma Yadi ko le belani Michalat would the shalkame Igarang, German Darang corner. So the corner already a react, a problem. Katada and a good corner. And would the shalkame Kirma Yadit right now? Alajan mi konugi kone ko jen le den revenge attack it was a revenge ko le den revenge kire jen just michit ka 1991 chen goro brother repeat chen goro brother repeat so ko kuje mo any michalat ke chireng machar che refuse and wogan ba make ba ka make body gane ka be yen which mean that gor that machar o jen be kwer be ja kan ki be ku be jala chire me chala no iriang machare che ku che jala ano ka ka ku de yo la dedication anyin ka gwa da nan to presidential palace state de ku to cha ku cha jala so na mene e kai kelo chukir mi yadi to la no okay coach na me to ga riang machaje ramadan and to kor so to all the plan you la to appear ke television la jeno mi che 1991 chero bunyo mu to goro so kwana je gwi mila jeno mshit ke 1991 road chenyok no ke jeno lela targen nuori ka bela no chi kam nuori ken jang ke ku targen nuori chuno la wo gor ka war bonden kono toy ketin we dori nat ke jen wer mo we nat we ken we kone de so ene systematic way manaka na ka je right so no mo agenda na chora la many me shane kon ya ne ka shangadan within 2 to 3 days 15 16 17 week 18 ke week end of December ke pai wero ka tokde kan pentin ka ron kina dangro we the well one then try more than 40,000 ke more than 20,000 nuare chwa kan dial chwa ka masakat chwa kan na so report mo chilat kon report me no ngane content la ye unimis kene de content wa point wa ka collect chi kon
okay chi kon laramo ken kon ke kwen ko na ngwan ke kana ka got to goal especially ne na ka juve ko en 20,000 or 4,000 by the way kanere ya collect kan ji unimis so mi cha ga collect kanere to ka cha kwene kan jen kulo ka more than 40 ki more than 20,000 people to chili utila no recording ko ngai kone within South Sudan in general generation of ke 400,000 ne ti kin ku dan wan yi ken chi ka test ne ke chi ka liu right so mi chen me e kon ngaje no mi 400,000 chi ka liu ka jen all this 5 years conflict Kachi report ya ben kaji wana no nena. Out of those 400,000, 20 or 40,000 kanwari by biya ngaje no me chala ji unimis awa within doro chal kame ku de kona cholde de kolar no kore me tuoga ka juba karwade kane de chanektin kanwari karodian. So 20,000 k 40 kanwari karo chicken idea okay chicken idea. So that plan karwade de kona ngaje no de plan ekir okay ekir ale kama so na me amilla rode amde kon di alde kon tika ngai keje ko bana ripon to go bana ko kulelin gor jeno bi kon don palpin gwasama okay okay Palaka, I want to make sure that check a setup. Okay. All right. All right. All right. Okay. So en no mo en shang wala of course shang be beshir mangai kone shang je salwach de kon larno ko di kene kon dia le kon shar na ka lora bang okay na ka lora bang a she plan mi share le ka nwere no dong de liu ka shang dan but they kir plan all this thing okay chaka plan ken ya so plan de kir gore jeno der ne dia le kon lan nwere whoever mitike power la rami mo ene rami mo mitike power kan weder je dinne especially ene de kon de kel ka dakhan ma char ka gwazi dan char yuna chagana okay riune ne dia le shanak de kon lar no a plan de already no gurjana be target kelio ne de content tie ka dak ma char be gadil tu special ma gore long gurjana dara all the powerful leader tin content tin chunkel kanware okay ki tilet ka kume dara kan dia dara kana that was his intention ko ngai kon dia no ne me mission plan gurjana dara ne dia lati dara ka mo kare kodi den wade kan ta leader ajeno ki ne me da ne parne diaro di eneran ngoje je genere which okay ko ngai kana gwano en kir target de cha target da kuma char karwa da bat ko target ni di dinikan so kane da ti dinikan de ko target ti point da kir mu yadi kane da ngaje no to den wade de kan ko lok you know janta da nan leda so ci kon di ala mo chana yu ngaje no mi cha la da kir mu yadi so December 15 jen a chang mi de kolar no chang timka ne kon di alte kon te shamu kare wiki juba okay ne kon di ale kon e shanak te shanak kor te ci kum kir mi yadit te chanak 20,000 or 40,000 to land Carodian chang mi chala ular no 40,000 I mean 400,000 kan wari ka I mean ka ji junubin di alu kan ka jang kan ji Uganda di ale kon shanak kon all these people the nen kon ka just cook up and after that I can imagine kor chidit ko kor me chidit kana kan war so jana lar no jin ran mi goro bi moy kare you also have to prepare yourself ko chero che bo toy chi banang lora bang te toy ke but fight back bo you know jenta dan ten so chin war chi ka fight back so ko mo jen kula wona ka accumulation of 400,000 no ti rudian ka jor
kan content la jor de ala ko kinte charin matre kur so me kana kwen charge go no 400,000 and more than that bana ko le ran chubri anago ne ya yagire ka cha cho dwele ke cha cho re pakane all this thing ka tik baj ti tuok ta e dana shikir ja plan che lat ke kir kana ngaje no budor bele we ni ka civil war he did not plan that gwije no ben we nak at once ke juba kan dial bukan bare ma charbe nak kan ne dial kon te je kel so that was his plan but to plan it been fail ko ngai kon dial no nuare bane chikar rien pelpin mu dong mana katla kep ko rien kel nuare wada dana dong quicken ma le roda jen la kan le chit ko mo she quicken ngak but after that chit kori gan ngaje no kor jo gada den la we kare koro mo la mat kerodian she right now mishush konentam re kon wari ku kon chang mala team ge reminding ka kon gwazi dan na content of course remedan mi jira mun ngate kon lat kerodian de ri ngaje gwano shenge je korje to ga jen nuarte kon tete doro shal ka me Mr. Manin ke de kon sholo no te ke ge ada mun te ke jam juba you know if you were there like me de ri ngaje no kan ware kon tige te resistant midi gang kerodian je ne kuna la jien ge jere which bika ujian bika chop nika dor shal ka mo jong le ki apanal ki eno gwado mo de ko tenon o chin wore kon tela de ni te cha ko na kel ke jan role ken o shi ka bom e shi bom ka jan gwado dana ti ke nya kron ko do to ka nya kron and then shugula te ka do me lein na ka je lein na ka yin mis lein na ro den dor te ko ken ke wi de ko ken you know ajen ne kuting na ko ile ken but me ne cha chu dumni akelen wana mo ka plan kire da ne chala chi ne dial che che kutu kene de wa nek door to door kene te konde chi weekend no me da ne chi ko la na jo no nyenye kuma karwade so kuma karwade mi jen nyenye why how come lel na lel target kije you know lel no lel target mi kuma but bihangaje no en wo chi ke yara je no mi chit ke 1991 chero do repeat ko jandar lan mala je ka jang okay jang dial that's what they always talk including my friend Tirene Kel la lat ken ni siang no 1991 chiam je kya la long che jo gare let me tell you one thing control right now to condul gorka so dul gorka la gere na the no right ni siang ka 1991 all the time la mindset mo mi chito la je we lead ko jin bire ga mo bu nyo ko mi letije if you are simply remembering that no shireke to okay they remember but not to the extent that no biaje chun you know no more la we are lead ko bi am je ga long biaje la so an atrocities men cha course kim yadit again damage ella kana la na chiang no bukan let kan wore but wore kan na char no ne me der to ko within juba laran la ro ne no chicken were they enjoy nuare they are brave nuare they are strong but teleka plan okay we lack plan ka rodan kap bom ko de kon rodan kap ko bom de you know and nyo kano en plan canada le kan were no te ke kum mi joy ke no e ki let plan da karwa mi joy ke ne je njube ne lo cha do no no cha na kum cha na e kaf then dia je che ro chu nyot bana ga parliament wut ko mi chal ga me kin mi yadi but tel rami mo mishi wen wen mo ki mishi we alo ko kan kumende en kir but again kule ben outside no ana cha kom le cha de ma Dr. Riek Machar so again do badan en men jo jarar ke je ki na kan ne ke je so the worst part is this okay worst part and dan and dong de konali chang me dan cha no ra cha kan re wi ki juba biadil ngaje no ne tele justification me chalat kan kir me yadi den kun wala na kana nan ka court kan nan ka brit court ke kan nan ka ICC ba ku lo tijino do be dane na ga nuare ke je ngam la responsible ke kwide ken 40,000 nuare ya nak kan ka constitution men wale right content kan na kana content but kwa remember ano sheng me darkest day me chitwok re wajinu be kelyo kane de kwa target kanware ibe right now ci jang ba je kan admit no tayelat ke kirma yadit ci kan dial kan plan kan dial it was kirma yadit plan along kan eren kono te kel ke je chet ke Michael Makwelwet ano chet ke kol manyangju chet ke akol korkush ne these are the people they see plan you know
kana ta nuore konde queen me dane le rode ko zen kim yari la ja guru no ne when is doing horrific stuff ben nuor be zil involved on kwa mo korun mo ICC wo ben charge ben nakarwade but ba nuor dialan konte cha la bi kon ba ko lo nyoko blame jen bi lara ka me ka god ken ka te konte cha kam kwa ko medan ke jen December 15 16 17 18 chief of defense de ngai en dialan nuor okay anwar so ra medan e take a plan me to border anwar chere me medan pa ko na gwase me ka Nasir ka fanga ne te ko ne to order e wudi chal ka polna then kwale using a kwale use ne kan shorale that was the plan so yela ya mo karandu ne run mi cheben ko waran look then barandu ne mo ba tie ba jojina me chi shep medan jana ba jinang ba ju kep ka jina gujiro do no ajira mi mo metale riek michelat you were not part of it but charge drag into that nga akume ngan do be dane let kim yadi de telemudo dian melala so right now bukondi ala ngaje no plan inshallah kir mayadi a plan michiro do lot there was no coup but intention there it just need to wipe out Nuer community okay lo dara na ideal dara kan jan tayi dane let kira so bana remember no shanga mala shanga wal diech ka pai wero shanga wal bakal shanga wal barro shanga badda ka wonyam ya di ngaje no shang mi mo mi sha kon ne keje ano kashi riune ento ngwanti ke bat keje so mo tege today chuje guje no ye jin e gwane jin long karam ye dane ci jen o jin kan jije kan gwade dane ci korche tokta ko kor mi che tok la ja fo za ko brodo gang brodo depend so na mo ajere ga dan shoda la son wala ka shanga wal de ka pai wero bu kon dial ngaje no rege ci tok reng mi dit ka Nuer community ke lu so ram kuje da la kuin ngwane ram ko parwe da la kuin ngwane ba no Nuer cha ga target a plan mi share le ka kir but kir be ji use be ji promoted so gwada dana nge jeno ba ju blame Nuer kun be all hatch de kon chol hatch burden kelu be je kabwidu jiramamo ko bu Nuer ku bi kanak run mi shete ka gwalong mi na benten that is when barodo kulo show up kulo ben and gen point and kill kulo ben ki be kulo choro no medan lat kana machine la dem rame let jeno okay then ba jo kab jin waramo ka jina shine ku shikanak no dum la kana el responsible lo bikaran el accountability bikene jo no jiram danon te ka riek mele riek no right now dio jeno de kon gwal badola kora mi mo min ne ko la kona pelwe ci kon goro no bana mandana chalat bu kon le gujino da lari you know these are the things in content yarko kon so but live right now ka Canada you're the name of balawon and bana je kamdo